Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşku biray birumet, selavu, rahmetu, bereketa Xude Teala li serim me ve hamî Müslümanın ehli iman ebe. Rabbi alemi çeva dini Xwaj Muhammed aleyhi salatu ve selam ra daxisti her wisa hînbûna wî, fêmkirina wî li pêçûyîna wî tê para me û ê ve ê hemî Müslümanan. Beşdarên birûmet temaşevanên qedirbilind, ez dixwazim bi çend deqa behsa exlaq û edaleta nav malbatê bikim. Hûn dizanin em miletê Kurd ji her alî da sêwî û êtî mane û pir caran tiştê şaş xelet ji me re ser navê dîn hatî gotin, an kêm hatî gotin. An jî derfetê miletê Kurd tune bî bi zimanê xwe em bibêjin dînê xwe baş, qenc û baş hîn bibe. Bi çend deqabî jî em dixwazin hûn bala we bikişînin ser mijarekî girîng exlaqê nav malbatê, edaleta nav malbatê. Dixwazim ayetekî Sûrê Tehrîm ayeta şeşa em wî bixwînin. Bi hev re em li ser wî şîrovekî Kurd bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Xude Teala dibêjî ya eyyuhellezîne âmenû qû enfusekum ve ehlikum nâren veqûdûhâ ennâsu vel hicâretu aleyhâ melâiketun gîlâzun şidâdun la ya'sûnallâhe mâ emerehum ve yef'alûne mâ yu'merûn. Xude Teala dibêjî ya eyyuhellezîne âmenû gelê kesê ku ve îman anî hatine jin mêr ferq nake xîtaba Xude Teala divir da divê kesê ku we îman anî hatiye ew dî min mêr be, jin be, deseladar be, em bibên xort be, berpirs be, mesûl be, şah be, paşa be, Xude Teala xîtabê ji we re dibêje. Lê bi piranî xîtab em bibêje mezinê malê re tê gotinê, kesê ku deseladariya malê, ku sermiyana malê, malxotiya malê de destadê malbatê ji we re Xude Teala xîtabê wî dike. Lê awel hasilê kelam gava ya eyyuhellezîne âmenû ew ku îman anî hatî jin jî dikeve ber, mêr jî dikeve ber, wezîfa wan, rutba wan çi divê kêfa wî be, şivan be, gavan be, amîr, memûr be, çi divê kêfa wî ye. Xude Teala behsa wan kesê ku mimin dike. Divê qû enfusekum ve ehlîkum nâren. Divê xwe, nefsa xwe û ehlê xwe ji agir biparêze. Nefsa xwe û ehlê xwe. Ehlê me re jina me re, zarokê me re û dî tealluqata wî çi xwast fire dibe. Kesê ku xibera me re bike ji malbatê, ji aîlê, ji pizmama, ji xala, ji dotmama, ji cîrana, ji gundiya. Lê piranî em bivê ji destpêka ji malbatê destpê dike divê xwe û malbata xwe ji agirekî biparêze ku ar û duyê wî agirê, şewata wî agirê ennâsu vel hicâretu kevir û însan. Însan û kevir yani li vê dunyayê dema em sovê pê dixînin, dema em agir pê dixînin, em dara êzinga davê ser, komirê davê ser, em bivê kerma davê ser, sergîna davê ser. Welhasilê kelam em bivê li wê dunyayê şewatnama vê dunyayê çi be, ar û duyê vê dunyayê çi be, em wî davê ser agir pê dixînin, pê ihtiyacê xwe dibîne. Lê li axiretê agirê cehennemê ji kevir û însana pêk dikeve. Ji kevir sor dive, disincire bi agir û însanê ku cezayê wî şewatê hebe davê ser wan kevira. Xude Teala divê gelî mimina hûn xwe, aîla xwe ji wî agirê biparêzî ku şewata wî însan û kevir e. Hûn volkana dibînin gava çiya diteqin agir ji binê erdê derdikeve. Peki manzarekî piçûk wer, dîmenekî piçûk wer berçavê we, lê bi piranî em bibêjin ew jî mirov dikare qismekî misqalê zerre ji cehennemê dikare bivîne. Cehennem tiştekî wisa ye. Aleyha divê li ser wê agirî, ser agirê cehennemî, yani wezîfedarê wî, nobedarê agirê cehennemî, melâiketun gîlâzun şidâdun. Divê melâiketê gîlâzun dilhişk, dilkevir û şîdadun bi heybet û bi hêz û quvvet heye. Yani nobedarê ku zebaniyê ku li ser cehennemê dergevanê cehennemê ye, zebaniyê ku wazîfedar cehennemê da
ملائكتي بهيبة قرن هزو قوة وهروسا دل حشك ودل الرق ودل كبرن يعني ام بي مرحمته ام بي غني ومران ناي لا يدويجه لا يعصون الله ما امرهم خدي تعالى چه امري وانكر عصيان خدي ناكن بأمريا خدي ناكن يفعلون ما يؤمرون امري وان چه هاتي كني ويدك جبه آيات تزانني کو رف خلاصبون برتيل رشوت دگو آووکات کسی کو مراج جهنمی خلاص بکتونه جبو کو مرو نیوی مرحله هانه ناده مرو هنا لدنیایه مرف خواه و مالبات خواه جاگر بپاریز جاگر خلاص بکه چه مرو جاگر خلاص بکه آگر پی نکدی تو زاری خواه بگو چپری هم بگل ورده بده جنا خواه ورده بده بیان ورا آگر هونه کوی افتش که ورتونه جبو کو مرو خواه و نفس خواه جاگری کو شواتاوی انسانو کیوره بپاریزه خلاص که دوی مرو دینی خواهیم ببا سرمیان ماله مزین ماله به پرانی میره جار هی میرو جن به هفرایی جار هی میرتون جن مزین ماله کی دوی کیفاویه کسی کو برپرسیاریا ماله و مالبات و آیله ده دستا دایه مسئول مالباتی دوی پیشی او دینی خواهیم ببا خلاص بونا جاگری جهنمی هیمبونا دین اسلامی و اکی دون تو چاره کی یوتونه دوی تو دینی خواه هیم بوا تو هیم بو تخوند پاشه جه فهم بکه و پاشه تطبیق بکه به هیمبونه تنه ناوه پر انسان هنه زانانه خواندان تطبیق ناکه باف دوی پیشی وظیفه خواه بینی جی باف دوی جه هینی خواه هیم بو دینی خواه هیم بو باف دینی خواه هیم بو معنی گره به عدالت بو باف گره اول جنا خواره باش به جزاروکی خواره باش به فرق و جدایی نکنه برای زاروکی خواه اب آیت هانه وسایی یعنی پاراستنا جه آگری جهنمی دوی مروی مزین مال باف پیشی او دست بکه او دینی خواهیم ببه قرآن دینی خواهیم ببه پرنسیب دینی خواهیم ببه حلال و حرام دینی خواهیم ببه حق خواه بزانه به حق جنا خواه بزانه به مافی زاروکی خواه بزانه به مافی جیرانی خواه بزانه به فرق و جداهی نکنه برای زاره خواه ام بویجن قیزا لاوا فرقی نکنه برای اون نبرا لاوا دا قیزی نبرا لاوا بخواه دا ام بوی کرا بخواه دا فرقی نکی جنا خواه را باش به کبا میرک ویتشی اول هانی هیم بول نفس خواه تطبیق کرد پاشه دکار بو آلی کار کو زاروکی وجد وری دهره کسی کو اصلاح نبوده نکار انسان اصلاح بکه میرک دزیه دکه فسادیه دکه درو ناکل میج ناکه ام بویجن همو پیسیه دکه زاری خوره دوی کرو باش به گوتنه که پوچو بردایه دوی بری ده تدا هبه ام بویجن کاره کی نصیحت کاره کی هزار نصیحت چیتره بویره کی کاره کی فعله کی مرود که هزار نصیحت چیتره جبروی دوی خدا تعالی دوی هم خوابه پارز جاگر جهنمی کو شواتاوی انسان و مروت دوی گره اول مزن مالبات خواه هین دین اسلامی بکه لبام ام اسلامی نزانن ام اخلاق اسلامی نزانن وقت معلومات لجمعه هیه ام زانه شرط اسلامی دوی پینجن ام بویجن رکن اسلامی ام بششن ام بویجن لمیج و روج و حج و زکات هنگ معلومات کم لجمعه لناوروکا اسلامی ناوروکا اخلاق اسلامی ام نزانه جبو کو ام نزانه حلال خواده چی ام نزانه حرام خواده چی ام بزانه بجی پروی ام پیک نینن لورا ام محیطه به اصلی نزانه کم گاوا ام حلال خواده پیک نینن عذاب جهنمی چخواز گرانه ام پرانی وی نزانه هاتب گوتن دب کجمره لیکه ماتی گوتن ام بیاجی قد ناتی گوتن یا مشاش فهم کری نخیر دوی پیشی جمالباته لورا دنده که top civaki malbatê dest pê dike ji mêr û jinê dest pê dike awil divê mêrik baş bi gava mêr bixwe wezîfa mezin a ser milê mêrayê mêr xulamê malê ye erê di Qur'anê divê mêr berpirsê malê ye mêr jî ji xwe re xwe qure dike mezin dike divê qê berpirseriya malê ew ez ê çar jina bînî werim el jina xwe xim el zarê xwe xim nizam her tişt bi destê min e newere em wê jî şaş fehm dike ji me re şaşa digotinê gava divê mêr mezinê malê ye manawê xulamê malê ye dixevite
nefaka jina vüsuyadayı, azarı vüsuyadayı, deveci yani devleteka adalet deve avud malbatı da cibe. Gava malbat mina devleteki. Gava insanı ku dena malbat da xada be adalet ne be? Be amir memur jibe be adalet ne be? Jibo ku be adalet be dini xwahim be. Dini İslami him be halali bizanı be harami bizanı be اول نفسه خو تطبیق بک پاشه بجنو زار خو بده گوتنی گوا ور به وشاغه ام به فرق و جداهی نکنا بر زار خو ناو میر باو زار خو شبقتینه ناو زارو که خو حزبک یکی کم حزبک دبکو دل یکی دا شیرین به یک زیادتر شیرین به لناو د مسئله حق و حقوق و میراث و عدالت و پاروکرنا اراضی و مال و ملک فرقه کی بقاسی مسقال تگنا برون هناك مال خو گش بده هناك محروم بك ابا نه اسلام نه انسانیت جی جبروی دوی خود تعالی دوی هو خواج اگر به پاریز لگات وان تشتا نزانه به تو دین خو هین نبه تو بعدالت نبه تو مرحمت نبه تو شفقت نبه تو جنو زار خو خودی در نکه و تو جه حز نکه تو رز و حرمت نزنشنه خو نده او تو نبر زار خو عدالت تام نگره و وقتی تو خواه جوی آگری که خواهده دوی خواهجه بپارز تو خواه نپارزم جبروی گلی مسلمانا گلی انسانا با وظیفه خواه بزانه با پشتیوی جن وظیفه خواه بزانه با پشتیوی زاروکی خواه به تربیه به تعلیم اسلام مزن بکه گاوا زاروک به تربیه و تعلیم اسلام مزن بو بوی شغی زاروک دان دزانه که حق چه مافی باب و دیوان سرون هیه که دوی زاروک خود تعالی دوی جه ولا تقل لهما افن خود تعالی امر لزاروک هده که دوی زار بابی خورا نبی اف ولا تنهرهما نپک نسروان وقل لهما قولا کریما گوتن قنجو خواهش بابی خورا بویجه که و قصه که دنگی خواه بلن نکن نقر سر بابی خواه نپک نسر بابی خواه پچوک نخینن تکدوی آزارلاماین دویجه پچوک نخینن او جوارا کلمه قنجو خواهش بویجه جبروی که و زاروک گاوا با وظیفه خواه پشتوکتی بکه زار خواه مزن بکه زارو مزن بو زارو جی وظیفه خواه تینجی قدر و قیمت باب خواه دزانه جبروی اخلاق ناوا مالبات پر مهمه او مهم بین او گرینگ بین اوی او کدوی باب اول خواه پرورده بکه دین خواه هین بوه بزارو که خواه دین خواه بده هین کرنه و جوان را بده تطبیق کرنه حیات که اسلامی بجی قارب امر و فرمانه و آیت ششان آسوری تحریم ورجی امنا خوزه درج بکه پیغمبر علیه السلام حدیثه اگر دویجه ارحمو من فی الارض یرحموکم من فی السماء دوی هون رحمه لی عرده بکن آیا آسمان جی رحمه رو بکه گوه مرول هم بر جناه خواب رحم نبه زاره خواب رحم نبه مرک باشه جدر خورا جیران خورا دوست خورا گلک انسان اک باشه روکر نخل بسا باشوید که لگاوه تیون مالا خواه من آگرو بزوته لنبر جنا خواه لنبر زار خواه لنبر مالبات خواه بروشکی و ام بی روی و تعال ترش روشکی نفس ام بی روشکی و نفس عوادای بمعده بمروزه لدفرج بکنه بکیفه خیر باوی من خیره اما اسلامیت اما انسانیته اگه تو بکنه اگه تو بکیفه اول بجنو زار خواه بکنه بکنه پشتی وی جی پشتوکی جی مال جی ان نزگی خواه دست بکه بشارت رویته، کنیت، اسلامت، عدالت، خوشیت، خوشمرویت، خوشمیرانیت، پیشی بده درجیران خوشی. نه ایمه tam عکسیه. ام مالبات خوارا مالبات خوار که جارو زقوم آگری جهنمی مالم تفهم پفدشن devraji insan eki başı merde nizanım çe ama ne İslamiyet ne insaniyete. Avraj mala xwa dest pê bike. Hatta carek din. Bim de xêr xweşê da. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.